Ayudea ya kumutobela na no chuchelili mindi ya midinkendi tasulukili mwiulu ya kwila nau yeni uhidi Yesu mwana ka Yosefuku tata indi na mama indi twailuka indi enawelanga ngainindi Amina sulukili mwiulu. Yesu hakuyakula nindi baye mutobanga kukwusi muntu natweshi kwinza kurami chakadi kumukoka kuri tata wante besheluku nina mida kamusangula hefukura kukuminina Hami amirin kendi di kweti umina sulukili mwiulu nei muntu kuria kurintendiri wakahandanga haya nyaka Eina dinkendiri na kainkantu ampata ya munu mwishina kulonda handi Iwu musuni wami Anasonegi munyikanda ya watu profwetu nau Antu ezi malaka yatungisha kudi Nzambi antu ezimana tilili tata anashinshikum diwu wa kwinza kudami ikwekala muntu wa mona udei tataku shingaiwu wafumini kudi Nzambi Ngina moni tata Hami amirin kendiri kweti umina sulukili miulu Nei muntu kuya kurin kendiri wakahandanga haya nyaka Eya dinkendiri na kainkantu ampata ya munu mwishina kulonda handi Diwu musuni wabi Shalala shalala nukuile janami Muntu ukunkuwelela ukweti umi wa haya nyaka Ami ami Dinkendi daumi Anka kulula zenu adili manina Mushinkala mpata wili dehi dinkendida kudai muntu wabuli kufa Didu na suluki mwivulu Hami